A swift car bearing registration number AS01EM3943 overturned while on its way to Dongkamukam town from Pothatlangso near Chekso Anglong. Due to a twisted road, a car lost its control and overturned near Chekso Anglong, falling under the jurisdiction of Pothatlangso police station. Fortunately, no casualties have been reported, but the vehicle was reported to be partially damaged. How many people boarded the car? How many people were injured? From where they started their journey and to where they are heading? Let us hear from the driver. Tangke nali la bangso aku tu nak itu pen nang lipu na pen ke bang silas bangso aku tu nak itu. Nili Guwahati pen sih bang, amasi Guwahati pen bang bom lo, towe ke bang ting hoi lo, Guwahati pen syariat bayi nak basi tim si nang kau lah. Amasi bang bom lo matuar ta miwe de mat pu borgang hoi si bang, sinainya bris pen pu durong, am tereng si bang lah. Amasi dak anam bang ke la Chekso Anglong nang kar lu along bang ke asap so inar da du mati. Mal song nar ka phiri pen amasi asap so ke la jitu turning along bang ta ni pu bang bom lo gari ke chache hai dak turning mati. Amasi la flek along pen si bo nang ke tet dun ko. Amala so bo pen amani ka chi set dun lo. Amat gari steering bang kek phak amasi pusu cho. Nili bang ke nili bang thang thela. Tamane nili gari bang ke men ni control nun edalo amat sila kai pop hangalong gari bang tong dam der lo amasi ekdom la tong der bang man ni bang tapu gari ke ekdom accelerator bang bisi lo ni metha masi pu nervous den masi sak lo ekdom reng de lo mat start up dum check lo seat belt kadu ko ni chip lock lo ansi ni nang ketet lo mala nipsi gitu nipsi da gari hum nang dun bom do mala tum ke ekdom mane me hai ga belu palam lah masih logi palam gari pasang kok si sun lo mane pan hap chi la tum ke bang ke ni bang ke hap chi puet penang ke tiat tu an Tangke nang bang so aku tu nak pulang nang di nuret ma mati nang di sang itu lo. Nili gari lo ke nili nuwet la nili ni thang sini ke solai par ke bang yok ta ni gari long mang Kini kang rigang krang la puson doik manang li. ave ni la ave Wiki-based report from Dongkamukam, Karbi Anglong Live.